Pozdrav drugari, evo nas u jednom ribljom restoranu, pošto smo na postu, uskoro se približava kraj posta, pa da probamo ove specijalitete u Novom Sadu. Verujte mi, salata, mnogo je ukusna ova meksička salata, malo ljutne, ono baš to volim. Sad, imamo grilovano povrće, koje je također odlično. Krompirče. Stvarno je dobro. Sos na pastramici, to je retkost. U srpskim restoranima neko da se pobrine za ovakve sosove. Ali kažem vam, ovo je jedan mali restoran u Novom Sadu, ali inače kuhinja je kao da je neko radio šef sa 5 zvezdica. Kakav osjećaj? Kako se zove ovaj restoran? Restoran Harpun u Futoškoj ulici, broj 6. Restoran Harpun. Nađite ga, probajte ovo. Znači, moja ocena je ovde pa jedna dobra desetka, znači za riblji restoran gde ćete sigurno verovatno biti siti i sa ovog tagira sve će nestati. Veliki pozdrav za sve vas. Živeli!